Emnakethu into ecala ngakutshela yona uyabona konke lokwendekile lokho sekungivula emehlo kwangivula nengqondo ngaqala ukunderstand into even at a higher level. Uyathi bengiqabanga ukuthi sibanyeni lesikholwako but sengiyabona lokho ukuthi shangathi ngimngedwa lokholwako eSwatini ngoba ngihamba etimisweni kaNkuluNkulu. Ake sesiyibuke kanje lento. Number 1 nangu umfundisi lokhuluma emanga lapha ukhuluma kahle nje nakathi bita ke ukuthi uthi uyini usikhohlakalo mabambita ukuthi uyini sidwedwe khona lapho nje whatever lathi bita ngako ayithi lo akasikhonze lo I think ukuthi bita kahle ungeko vele because liBhayibheli li straight lithi ungafakazi emanga ngamakhelwane wakho. LiBhayibheli li strictly and li strong to condemn ukukhuluma emanga ufakaza emanga nakathi yena inkosi beyitilile inabo nalala khuluma ngaka kwathi that animal is called Leviathan. Hayi Leviathan la khuluma ngayo, it's Leviathan la khuluma ngayo, akade nalotho khuluma ngani. That's number 1. Number 2, akasathi kwasona leso silwane leso ukuthi sisilwaneni, akade nje leyo ukuthi angasichaza asithini, uyakhuluma nje. Number 3, he's saying inkosi beyina uyibone njani, uyibone ngani yena ukuthi beyina leso silwane ene uyibone ngani leso silwane leso because kude umuntu ongabona leso silwane leso yena yedwa usibone ngani leso silwane leso. According to the Bible, it's only God who can kill that animal only. It's kubhaliwe eBhayibhelini encwadini yaJobe, encwadini yeSembulo, encwadini ya I think in Hezekiah. Then briefly encwadini eMahubo la ikhuluma khona ngaleviathan. It's only God lonemandla on top of that beast. So yena nakathi inkosi uyibone because iBhayibheli lithi sikhuluma lesikwatiko sifakaze ngalesikubonile. So yena nakafakaza ngaloko ukuthi inkosi iyende lokho inkosi nje ukubone ngani. Then lokho kuyanika lokho ukuthi loyo mfundisi loyo ukhohlakele ngumfundisi wemanga, akasuye umfundisi waNkuluNkulu, umfundisi wemanga because umfundisi ngeke akhulume embhobheni atshele sive asiyenge amemetele live akhulume embanga njengalona. Dikhona into lesingathi hleba sobabili mnakethu ukuthi emahemhem siwahlebe sobabili ukuthi inkosi bathi inkosi bathi siyadihlebela nje sobabili. Kukhona lokufaka njengaloko akusikokuhleba lokutshela sive kumemete emaswati watshele ukuthi ayoloywa ayongena lapha valelwe ayodliswa lapha sibaya siyawindwa. Ukwathi ngani konke lento leyo bekakuphi yena? LiBhayibheli liyakhombema lento leyo mnakethu. Ngiyathi kusibantu abaningi bathi awujatshubula abajatshulise ngoba LiBhayibheli lithi abantu abaningi indlebe ento ubajabula abajatshulise kuva emanga kodwa bayaqansuka nabeva liqiniso. Right now I'm speaking the truth, the true gospel of God. What is happening, it's literally demonic and satanic. Lokhu labakhuluma ko labo lomfundisi lona uqhutshwa ngisathana akaqhutshwa uNkulunkulu kwasathane lokhu. Sive senkosi sive lesinaNkulunkulu. LiBhayibheli lithi noma ngabe sihamba emlilweni ngeke umlilo usishise, noma ngabe sihamba emandini lamakhulu ngeke asemukise. Lisho njalo iBhayibheli. Ingakho nemaweseli asinakahlabela athi unebantu bakho simakathe ngetikhathi tonke, noma bawela umfula unabo nasemajele unabo nalaba shiswa ngemlilo baba nawe kude umlilo lo ngetulu kwemana njalo. So uma ukhuluma ukuthi esibayeni kuyoloya abantu basimakatha abaloyeki. Lisho njalo iBhayibheli lithi ngibani lo ngaloya Jacob, ngibani lo ngaphengula Israel. Bangaya esibayeni abantu basimakatha bafike badeliverele bakufunako badle. LiBhayibheli lithi dlani na umenye emcimbini dlani konke, ungabudi ungakhononi ungasoli dlani. Lithi dlani konke lona nje it's unbiblical la kwendako. It's literally unbiblical. Mina ngikhothela iBhayibheli mnakethu lele ngikukhuluma ngikhothela iBhayibheli. So akusiyo umfundisi waNkulunkulu lo, ngumfundisi nje wasathane. Bantu basathane ngoba phela abantu basathane vele ubakhumbula mnakethu ukuthi intando eliningi intando yasathane akusiyo yaNkulunkulu, iqhamuka ngasathane. Thine asifuni imbuso welinyende, sifuna umbuso waNkulunkulu. LiBhayibheli lithi funani umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo. Nako lele sikufunako ngulo mbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo, hayi lona wabomagawugawu, hayi lona walomfundisi lona lokhuluma emanga lothi sive bayosiloya. Thine
thine asikwesabi kuloya emnakethu uyangathi mina I've been in business baqala bangiloya ngiphilelani kwaseveni kungahohloka but impilo solo nginayo impilo ichama kusimakadze baningi bantu labakhona mnakethu labanye bayagula abanye baphatha bo HIV labanye banjani bayasolo bakhona kuthi labaphile esaka bafe yini lokubanga lokho ngiloko ukuthi uNkulunkulu ukhona unemandla kuphila sikuphiwa uNkulunkulu asinge kuhlakanipha asigazi thina so lo mfundisi lona nje ukhuluma emanga ngiyathi ke ukuthi sivele esinengi sitawuthatheka ke sifakaze emanga liBhayibheli lithi ungabi mkhambathini munye nalabaphukuta uNkulunkulu lona nje ungilomunye walabaphukuta uNkulunkulu kufakaze emanga ngenkhosi kukuphukuta uNkulunkulu leBhayibheli lithi touch not the anointed one abantu abathi ukuthi kusho kuthini lo the king has been anointed do not touch lisho njalo iBhayibheli King David he never killed Saul because Saul was anointed by God even the people who bring the news that his Saul has been killed King David killed them for telling him those news. So how can you say this about the anointed one? People they think when the Bible talks about the anointed one it's talking about this fake bafundis. No, he's not talking about bafundis. He's talking about any person who's anointed by God, be it a prophet, be it a mfundis, be it a king. The fact that person is anointed by God in that throne, touch not that person. Example, Saul was a king. One understand? Anyway mnakethu ngiyathi ukuthi nine seniduhile nithethe live lenkusho nje mnakethu ukuthi nibhasobe sihogo sikhona yonke into la indaka umuntu ufuna abe uqaphela lokho ukuthi at the end of the road there is hell. Amen.